حديث خيست يرجم ربي كلكم راع خنجو تكه نمبسني ديبي الإمام راع جا ومسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع ومسؤول عن رعيته tokko nan bisne dhiirtinis akka dhiiraatti itti gaafatamummaa qabdi jedha itti gaafatamummaa qabdi kan irraa gaafatamtu jechuudha tiisiteedha waan tiisite san irraa ni gaafatamta jedha dubartiinis akka dubartiitti tiisiteedha irraa gaafatamta waan tiisite san irraa iyyatti maas shari'aan khaadimni mana keessa jirulleen tiisiteedha waan tiisite san irraa ni gaafatamta duuba itti gaafatamummaan kun hoggaanii fi keessa gabbuunee ilaallu itti gaafatamummaan kuni namni dura dursoo itti gaafatamummaan eessaa eegalti mana keessaa eegalti bulchinsa gaarii jechuun mana keessaa lubbuu teetii wajjiin ati tiisiteedha lubbuu teetii wajjiin akkuma maduraa sirraa dubbannetti lubbuu teenyaa wajjiin hangam takka lubbuu teenya tiisu jirra hoggaa lubbuu teenya tiisu jirra jaan aadatti dhoyteeti akka namni horii tiisu beeyladaa tiisutti tiisitaa lubbuu ta'e akkamitti tiisita lubbuu akkamitti tiisan lubbuu akkamitti tiisan akkamitti tiisina lubbuu teenya dura dursoo waan rabbiin irraa nu dhorke irraa dhorkuudhaan tiisin waan rabbiin itti nu ajajatti ajajamuudhaan tiisina eegasiyoo ilmi namaa kun tika keessatti wanni inni waliin qabu lubbuu isaa tiisuun waan haraamirraa tiisu akkamitti ijji waan rabbiin argaa jee malee waan rabbiin ijarraa qaqqabadhaa jee irraa tiisuudhaan waan rabbiin laalaa jeen ija guddinaatiin ija ulfinaatiin namuma agartu kana hundaahu namni namummaa isaa sibira kabajaa qabaachuun gurraan waan gaarii dhage'uun arrabaan waan gaarii dubbachuun miilaan gara waan gaarii deemuun harkaan waan gaarii dalaguun kun tiisitummaa sanirraa yoo waan gaarii irratti tiisitee sanirraa maal taatee jirta xiqqollee taatu shoora isaa baatee jirta jechuudha baanee jirra yoo ammoo waan kana kaballeessinu taate tiisitummaa lubbuu sanirraa ta ijaa balleessitee jirti ta gurraa balleessitee jirti ta garaa balleessitee jirti ta arrabaa balleessitee jirti ta yaadaa balleessitee jirti tana keessaa hoo tam keessa jirra saniif warra nuti waan silaa rabbiin irratti tiisitee nu godhe san lubbuu teenyaa wajjiin tiifachu jiru moo warra balleessu jiru namni hundinuu miizaana keessa if kaayee laaluu if miizaanuun waan dandeeyamu salphaadha jechuudha ulfaata ulfina hin qabu namni hundinuu tiisiteedha saniif bulchinsi duraa ati ijatee akkamiin bulchu jirta ijatee akkamiin bulchu jirta gurra kee akkamiin bulchu jirta miila kee akkamiin bulchu jirta garaa kee akkamiin bulchu jirta harka akkamiin bulchu jirta arraba akkamiin bulchu jirta bulchinsa gaarii jechuun dura lubbuurraa eegala bulchinsi gaariin eegama nama lubbuu isaatu tiisee waan gaariidhaan tiisee waan hamtuurraa tiiseetu maal ta'a jechuudha khabiraa tarkaanfata kanan tiisin kuni maalii miti jechuudha maal ta'uu hin danda'u khabiraatis tiisuurraa fagoodha nama waan harkasaa jiru waan filannoo isaa keessa jiru tiiseetu waan filannoo isaa keessa hin jirre sanillee gorsee karaa bareedaarra kaayuu danda'a namni ifiifuu hin tiifamin kasilaa tiifamuu qabu waan biraa tiisuun ulfaataadha waan danda'amuu miti jechuudha saniif rabbi nu haa laaffisu tiisitummaan duraa bulchinsi gaariin duraa eeysarraayi lubbuu teenyarraa eegalama lubbuu teenya waan gaariidhaan tiisuu waan hamtuurraa tiisuu kanaan jechuudha waan haraam irraa tiisinee waan gaariidhaan tiisuu waan halaalitti eegasiyoo kun nuufi rabbi idduu jirtu diliidha nuufi gabroottan iddoo ilma namaa kanarraa jechuudha tiisitummaan duraa ilmaani akkuma duraan irraa dubbannetti ilmaanii fi haadha manaatoo akkamitti tiisu jirta isaanoo waan gaariidhaan fedhu waan if hin feetu san isaaniin fedhu waan if hin feene san isaaniin jibbu irraa eegu namni garii khatabiyaan garagaltee jira waan fokkottuu malee hin feene jira san isaaniin fedhe jechuu mi beek waan gaarii irraa je hadiisa keessatti argamaan rabbi laa yuuminu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi min alkhayri khayri irraa waan ofiin jaalatu nama biraatiin jaalachuu khayri irraa jelaan maaliif sharrii jaalatu jira sharrii san waan inni ofiin jaaladhu namaan jaaladha jedhee
namallee gaddaafatu hin dhabamu jechuudhaaf khayriirraa jechuudha waan ifiin jaalatu hundaa'u khayriirraa isaaniin hin jaalachuu bulchiinsi gaariin lubbuurraa kaasee maatii ilmaanoo akkamitti waan gaariidhaan beekumsa bikka itti adaba baratanitti barsiisuu haala akkamitti tiisiteen isaanii waan hamtuu irraa eeguu qoonqoo isaaniitiin qoonqoo qofaa miti namni har'aan tana tiisitee gidee jennu wanni itti fudhatu namni hedduun kanuma qoonqoodhaan tiifamu qoonqoo qofaan tiifamu san qofaa miti waan hundaanuu jechuudha haala jechuudha qaama isaanii sammuu isaanii ijoollummaa isaanii haala akkamitti akka guddachuu qaban barnoonni isaanii kun hundinuu tiisatummaa san keessa seena jechuudha waan gaariidhaan tiisu ijoollees waan gaariin tiisitee waan hamtuu irraa tiisu jaalalti isaanii waan hamtuu itti dhiisutti si kaasuu hin qabdu jechuudha eegas yoo namni kun waan tiisu hariiroon inni namaa wajjin qabu ilmaan haadha abbaa obboleeyyan fira ollaa kana tiisitummaan kanaa wajjii too tiisitummaan itti aantu namni lubbuu isaa tiise maatii isaa tamana keessaa ilmaan haadha manaatis jechuudha akkuma silaa haadha manaatii wajjinoo akkamitti tiisitee taate isiinoo akkamitti abbaa manaatii wajjin tiisitee taate abbaan manaa isii wajjin tiisitee tahuun waan gaarii yaaduu fi isiidhaan waan hamtuu isiidhaan jibbu waan yooniif akkuma namni jechuudha haadha fi ni jaalata obboleeyyan fi ni jaalata waan akkuma ijuma obboleeyyanii ilaalu san namni obboleeytii isaatiin hamtuu hin fedhu haadha mana isaatiinis hamtuu jibbu ummaa isaatiin hamtuu hin fedhu haadha mana isaatiinis hamtuu jibbu haala sanitti namni silaa sibira jaalatamu yoonii fi ilmooteetiin hin fedhu intala isaatiin namni waan hamtuu fedhu hin jiru akkasuma nama biraatiinis jibbu jechuudha saniif tiisitummaan jechuudhaati mana keessa warra wajji jiraattu dubartii mana keessa wajjin jiraattu wajjin qabaachuu qabdu tiisitummaa dubartiin ati sibiratti akkaan jaalatamtu ilmoo teetirraa taatu ummaa teetirraa taatu haadha mana keetirraa taatu isaan kanarraa kan sibiratti akkaan jaalatamu ija isaan saniin laaltu laalu jechuudha waan ifiin feetu isaaniin feete waan ifiin jibbitu isaaniin jibbu rahmata isaaniif godhu kanaan tiisitummaan si jechuudha waan hamtuu irraa eegu ta isaan firraa quban qabne ta'ati malee isaan hin beeyne irraa tiisu haadha manarraas yoo gama haadhaatti dhufne yoo haadha nama deeysatti yoo dhufne tiisitummaan isiidha waan guddoodha haati haadhaaf abbaan eega nama da'anii eega nama dhalanii eega ati amma 15 geeyse ganaa dirqama tokko irraa hin qabdu beeke miiraaza nan baasne akkana naan goone waa takka irraa hin qabdu isaan san ati tajaajila isaaniitiif dhaabbachuu qabdu waan hamtuu irraa eeydee waan gaariidhaan tiisu jireenya isaanii keessatti fedhii isaanii eeguu keessatti isaan san tajaajiluu qabda jechuudha yoo kan jiraatan ta'e yoo kan du'an ta'e du'aayii gootaaf jechuudha istighfaara gootaaf sawaaba ergitaaf jechuudha yoo kan jiraatan ta'e saniif tiisitummaan jechuudha tiisitummaan haadha abbaa wajjin qabaachuu qabna jechuudha fira dura dursoo si dhiyaatu wajjii akkamitti isaan tiisu jirta waan gaariidhaan tiisitee waan hamtuurraa tiisu hamma dandeettii teetiitti isaan hunda gabbayiiti haadatti hidhadhuu tiisi jechuudha miti kun waan gaariidhaan tiisu hamma dandeettii teetii keessatti waan gaarii yaaduu fi karaa gaarii irra kaayuu jechuudha waan ati dandeettii qabdu keessatti tan dandeenya keessatti gaarii yaaduu fi keessan rabbiin qalbii tee keessatti arguudha ati hamtuu nam takkaafillee akkam feene jechuudha fira kee kan siddiyoodha haadha mana keetii ilmaan keetiif ummaa tee abbaa kee isaan kana hunda yoo jiraatanis yoo kan deeman ta'ellee ati waan gaarii hawwuu fi hamtuun isaanii garaa kee keessatti qabachuu dhabu hijaatti qabachuu dhabu waan gaarii hawwuu fi dogoggora isaanirraa argamu irra dabruu fi ijarraa libsachuu sareenuu osuma beeynuu hubaa hojjette waa hedduu jala qoqqotuu dhabu irra waliif dabru kanaani tiisitee taate jechuudha ilma namaa ta'e kan dogoggorre hin jirru dogoggora isaaniillee irra dabartee fi tokko karaa maaliitiin karaa adabaatiin ibsuu fi tiisitummaan jechuudha mana keessattis namni tokko akka dhiiraa qabaachuu danda'u hedduudha kanarraa namuu babal'ifatee adda baafachuu ni danda'a dubartiinoo tiisitummaan isiin qabdu ilmaan waan gaariidhaan tiisu haati madarasaan jechuu manaa haadha haati ilmaan
akka namni madarasaa keessatti waan gaariidhaan ilmaan tiisutti haatinis ilmaan isiidha waan gaariidhaan tiisu diinirra guddisu diiniin fadhu diinirra guddisu akkasuma manasii keessatti tiisitee taate itti gaafatamummaa siisan akka gaaritti bahu yeroo hundaa'u fadhii isii qofa osoo hin tahin manni kiyya maal narraa fadha jettee mana siisanii haala gaariidhaan tiisu jechuudha. Maal laaluudhaan waa hunda keessatti diiniinis duniyaadhaanis manasii akka bareedatti tiisu qalbii abbaa manaa siitillee tiisu fadhii isaatillee tiisu fadhii isii dura fadhii abbaa mana siitillee maal godhu jechuudha san tiisu. Rakkoon yeroo hedduu wanni mana keessatti uumamtuuf abbaan manaatis akkaanan fadhu naa ta'e ijaan haadha manaatiin haati manaatis akkaanan fadhu naa ta'e jettiin. Namni isaan hundinuu fadhii isaaniiti guuttachuu barbaadu. Kun hundinuu maal jechuudha? Namni fadhii isaa guuttachuu barbaadu nama fadhii guuttatu wajjin waliin ta'u jechuudha. Yoonii fi maal akkamitti tolti duuba? Inninis fadhii akkaanan fadhu naa ta'e jedha. Isiinis akkaanan fadhu naa ta'e. Amma bikka kana maal ta'e jechuudha? Mootiin lama waliin ta'u jechuudha mana keessatti. Fadhiin tokkoo yoonii fi guuttamte ka tokkoo ni irratti jechuudha. Hundinuu fadhii isaati namarraa barbaada. Dura fadhii ofii walirraa barbaadu dura fedhii teessan ifirraa ni argattaayi. Dura waan akkas laa ifii feetu san waan ifirraa hin arganne namarraa hin barbaadini. Waan ati ifirraa hin arganne hin argatini. Lubbuu ofirraa ni takkata namni akka fedhu argatu hin jiru jechuudha ni danda'ama. Akkas laa feetu san lubbuu teetirraa hin argattu haadha mana keetirraa akka ati feetu san hin barbaadini. Garuu akka isiin feetu san ta'uu fi hawwiija. شريان عامل الناس بما تريد أن يعاملوك أتيس يا هذا منا أبا منا خيتير أكسلا أتفيد سن سيتا بربادني أكيمني فدسن تو في هوي أتيس سنرى علي قدي فريسا قوتو داف بك خنتي بالانسين دتشو بلتين والكتات نمني هندنو يوني في هندي فدمتي ينا إيجي مانا أين جا جزي هند ديكتاتور ما يتشو منا خيستي نمني هندنو لين جزي ولته وانا كنا خنا بولتين لي مديسة جو بولتين أكهم مدينة إيه